Watindata musese mwendo kalibu ndini wa kilungu cha Uiiti muthenya wa umuthi na ndi inakenda kitali na olangi ni mutaalamu wa Mauwau kwiwa manyo vamwe na muluko na ndi muthenya umuthi twithi watu inenea Mauwau muluko kalibu kilunguni nye ni tawa masiwa kitaka ya kana usefusoi imukethie na ndi muthocha ndini wa kilungu kitu. Karibu sana daktari. Asante. Matavia sito yako? Isitwa ni Alex Mwanza, mtaalamu wa maondo kwiwa na ENT at large. Sawa sawa, nienda tunene maondo mako netia muluko. Yo muluko ni pati ba ya mwinundu aingi ndisika nangai bado sio kwa muluko. Muluko no bu katika Mimeo. The broader term ni Mimeo. Bala bengai be pati bala ben junction ya nzia ya nzebe, nzia ya leu Uiiti na nibo beta wa throat kisungu. Nienda tunenge Mauwau alama kwa ta mundu muluko ni momeba. Mimeo no either na conditions tofauti kila toyambia na elatita infections. Either siedho ni infections siedho ni bacteria kana viruses ila ni very common. Viruses ila commonest ni including ekua. Ni yata mathina ma Mimeo kana throat na pe mathina angi maetawa ni fungi kana ila tita yeast infections. Daktari utasongete na mbeka ngukulia kule ninayonda nolo. Yo ekua ni wa Mimeo kana ni kwa manyu. Ekua yambe ya manyu na ya mabina maingi kwata inyungi na Mimeo. Yambe ya nyu is out there Mimeo nondo ni connected nondo isino nzia ya nzebe na nicho kitumi mathina ma pau Mimeo ni ma address ya weza group na specialty group nondo inaitwa ENT ear nose throat nondo structures isu ni interconnected na bena thina pamwe wesa either au thina ni wa connecting na kundu kungi na waite mathina o the surrounding structures ila siebo kwa viruses yeast infections na bacteria isio sio commonest ito naita mathina ma Mimeo ila inge ni injuries kana na inge cancers kana tumors ila inge ni foreign bodies kana siendo kuluma Mimeo ni mathina tasu ni maita thina wa mekla kinge ni kinge tuta reflux kana mathina maumete nebu ni maita thina wa Mimeo. Sawa sawa, nienda tutavie mikalile ila ndo mekala ikamaete thina wa kana Mauwau Mimeo. Mikalile kana sindu maisa kinume mundu utona ikakika mu affect. Lifestyle ni kendo ki significant kana ki decide ya undu wima witu wa withwa wili pesiendo ila sina acid muno nitona akubebya Mimeo kana ikaete acid ebu na reflux yete thina katika Mimeo mele ila inete obesity kana kwithwa na mwi munene ni changia muno ila inaitwa reflux again we say there leu kana contents yebu ni siamba iko kama Mimeo ikabebya Mimeo na bebya Mimeo isethwa na mathina ma Mimeo o mambete ebu lifestyle inge ta smoking, alcohol ingestion, kunywa skala, kunywa mikuka siendo taisu kumbato unge weke wakanywa mathina su on then mete thina wa Mimeo na tuya wa virus ndipo yo ila hatutabia kana Mauwau amwe maeta we ni bacteria virus kana kindu kingi yo ila wakwatwa ni ikua ni virus ni ipo completely kendo chambe corona yo kiela tobundisya maundu tethia kai ugekia mask ni wesiane ana siendo mbinge ko mabina maingi o yuta ndilika public service vehicles ndilika matatu ni yene kia mask ni onesi kilangweka nondo enesi katika matatu izuba ya mundu enekua na be mundu mwene egua matatu ne mwinyo ndondo na ando metabia ya kubinga iyo muno ugesethe ai mwingali nesu mayetikela kubingwo ya nzebe nondo nzebe sio ya ventilation na be kindu kita wila tita mix ya wabingwa kiyo no kwatwe chao
ni kwa itawa pneumonia nzebe ti undu ventilation ko ila petho apapinganiwe mupinganiwe buna mundu mwetho ene kwa that asnizi viruses izu siliko bumu inyonda mubebe na after 3-4 days inyonda mwembwa na kwa ko ekua kila ke pata byo no kwesiania nayo na kwesiania nayo kimwe ni chucha kwekia mask na kila kingi ku avoid crowded places kila kingi mwe waku no leo yane so kese there wina immunity enough kwa ndo wote sasa atukula to makwatanga ndo the immunity is good nimeo ya mboka nesa na matunda ukese there mwe wowe na bina kwa makua viruses otekusiea Uiiti ndo hivyo ndo pai ndawa sia kuwa viruses beginning from ikua to HIV, all those are viruses. Now, most of them they are self-limiting, meaning mwene wewe sao mina na ne virus. Tekua umwene wewe so kitanayo we so mina no nayo. Na we say there niwa binawa yo niwa dela as mwe amde na gain momentum. Lakini thina ni etho mwe waku ndo ina bina nesa it may take longer na kenge ni watu wamembo ape ila tuita opportunistic infections ikalikabo ndo mwene waonza bina wako kitana na mongo kwa viruses itenda wakela toto wanaeka no kutumia tutalo to tele siembwabe pain ukamelia panado ya kwala chalia kanonda wasiamo dembo so say there ni siaola symptoms ila tunyusa ana osia kwala symptoms tisia kuita na tubu kwa symptoms ni mawana ni umeba ala mundu witha na ukamana wina thina wa mimeo ekua ekua basically you laugh I know thana mimeo kwetha ina wo thona mbwa wiko wa kemia kana ukwewa kemia ke ili kaba yetina ila tweta post nasal drip kunyewe manyu thina mathina tasu maundu alangi matone ndo mimeo ni etho wina reflux kana acid yume kwira mateka bibia mimeo no thone mbwa yewa ila lakwa kana ukwewa kindu kekunde kaba ke thoi again utone ndo yewa kana mwaki so such things ni kwete symptoms cia mimeo cancers kana tumors si katika mimeo na hii changia wa monono unyua skala cancers cia mimeo mundu ambeya na thina wa omelia kesede ambeya iwa chuchuka atene mbewa mundu atana ambeya iwa wo mundu cancers yuka mbola so mundu ambeya kwithwa na mathina ma omelia ona kumelia ke iweze the challenge so mathina tasu ni maile mundu athanda thina to sakasisi akasemba hospitali akasiwa tene nikana we say there ni wakwata hoteli kwa symptoms ni mbinge kwambe ya chalia mathina maumelia kukowa ngai kwimba isu ni symptoms ila itoanendwa si katika mimeo na thina wa mimeo na daktari zao kikosi akwa ndoenzi yani uko manana mundu bae na wimbu ni chao kikosi aisu pe gland diba itawa thyroid thyroid ni gland ila diba mbengingo thyroid gland where ni produce hormones ila itethea cia muno katika ila tuta metabolism na physical activity ya mundu kana ukesethea ni kutethea cia umwe kwetha we na ila processes ciayo so these hormones need to remember organi to thyroid ithukuma muno kupituka kiasi na atho ithukuma muno kupituka kiasi kana thina wimbu we say ila hormones cia ingeba na cia ingeba yete wimbu su kana kingi ni tona mbo pe otioma ekwete wimbu su kwa pe bata wa mundu asiwe ni chao ki otuma yimba ewa ikale pando bakwikala ena wimbu ndo kwalia lakini alikala to musi muno mabina mainge kila kieta ndo hospitali ni chalia kwa upetho abe wimbu onembwa aba ichalia pe bata wa osiwa nikana kike sobe nduka ketwika ondongi na ni possible ku diagnose thina ta wimbu kuka alia the earliest signs kana symptoms ila itona kwithwa ite si kinyume na undu wa uzoefu waku wa kawaida kana uima waku wa mwe petho ape point that ikindu kite cha kawaida ni usioka siwa nundu mathina onde mambe yao no undu kwa upe pata wa ku ila tuta health seeking behavior
ya kila mwenende wisethia wethwa na kathina fulani either ni kwa umelia kana no igwa ngo ikuna muno nundu mabina mangi yita wimbu usu wangi ngo mundu kana mathina makuno amituki ngo gukuna muno kana kuthicho kwa mituki nundu hormones isu ciolo muno so be pata wethwa pe badly ute wa kawaida katika thayu waku wa kawaida o hospitali usiwe na isu tusiasia thakame test cia thakame ugecethia tusia mathaka na hormones cia kawaida kana ni mbumunza ciathwa cibitukite kiwango kila chaile pe Uiiti ula wika wa wisethia ni cia tungialewa na nienda utunenge difference ya wa muluko ula wetawe through viral na ula uka kwesila bacteria na fungal viral infections ila itwanaita mathina ma Mimeo kana miluko ni imwe lo twita coryza kana ile kwa virus ita coryza be corona all that family the viruses ciekua isu nicio imwe cieta mathina ma makua bacteria commonest ila twita streptococcal variety kana bacteria ila itwanaite mathina ala maete mavia katika Mimeo isu nicio implicated muno na cio fungal yeast infections niko tha kwata mundu mwi utena bina either ila tuta immunosuppression whether mwi waku wina uungi umina mwi usubina waku kitana Mauwau niwo muno kwata viral fungal infections ila tuta kibuti kikamba kibuti so wesana na kibuti mana either mwe usundwe na bina waku kitana na Mauwau na be pata wosiwe ni chao mwe waku wina kinga kindi nikana mbwabe thina usiwe tene umanike Uiiti baby na daktari ni chao kituma throat ikama throat ikama muno either it can imwene to member yo dehydration kana ukesa ndunanya kiwunesa kila kingi ni mathina mebu especially suneta reflux kana contents yebu kwambata na kuka Mimeo na hisi either wa ila either mundu unoya a few minutes before akome ko peta bi mwisi ya kuyano ikoma immediately si changi ya mathi either waya wabu nandi na nwathi wakoma na kawaida Africans twezi leula twailo ya mwingine wa weo na chune kinyume na wima wamwe actually weo ni wailo ya kaleuka la kanini leula mwingi ya kwacha ndo wothi kwema ni wothi weani so that tene nikana we say there weo waya kaleuka nini we say there within a pressure yo tunga siendo Mimeo no si asioka Mimeo no content withumba acid ya digest lew na acid ya bika Mimeo ne theta ithina so ugwa ba kama wasia no to no binduka ni bato nemba be wo ngai nto nete thina mathina tasu ni moka na wasia wime siangalalo ko tabia ta isu ni change ya muno weba Mimeo yena dina na ni chao kituma kwa cha sangi uya mukoke ukewa mundu amukite no ta ubingalite kana aikoa ni chao kieta lakini hivi kama sai na ukano changamuka aisioka normal ni withina wa Mimeo pele normal secretions ya ukomete nundu kemia all through katika islands ya nzebe pe kemia kembwabu nundu wa ku clean ilanzia na betula ila pe system teta mucociliary clearance kana kemia ku clear continuously so nzia ya nzebe kana kuma maboine pela system ya clean inzia we say there painethwa na kikoke na alikandini kwa e system yesu yuma cia kemia na kemia chuchoka katika Mimeo so ilo komete we say there kiyothe ondu baile systematic automatically chukienda aibu na esu system ya mwe na you ilo komete say that doesn't happen very well kwa ndola mena allergy it is worse nundu we say there ni maingi na kiwe yotuma saingi mundu aibingana akomete kana ukesethia na congestion na ila kuthithu we say there kemia ni kinge so ikieta kubingana ku na umaluka wa kwetho gwesua that clears
sawa sawa na ini daktari kwa uyu mbitikilia tu ambo semba ndini wa ujumu wa mokuve tuisokethia tuithiwa tuyendeyo nene ya mathina kana mawau alama etawe kwisila kana mawau ma mimeo ndukathi basa. Karibu ngene wa kilungu cha Uiiti musese mwendo tunene ya mawau ma mimeo na ndi nina kenda kitali na mtaalamu wa mawau ma kwiwa mawau ma mimeo vamwe na mawau ma manyu tuisonga na mbenda kitali nienda tunene yuluwa ni withia utuku mundu wa ingolota yo isuyeta wetao ni thina wa mimeo kungolota no kwe andu wesaithia iloteta the tissues sieva katika mimeo itona wesaithia ni sietho si nitakwimba kana si overlap ite kana alame meo base wesaithia the more the tissues men as you know the more tissues they have katika mimeo kwa the extra tissues ni cause that kungolota kila kingi ni allergies and men iloteta adenoids kwethwa sie mbimbu kana nga isu siebo ndene wa manyu isu no sieta thina wa kungorota na mapinange saethi ani allergy ya modemba na allergy eta weni chao kito ana siendo ta isu si mawethi lokoni maitu kwa ndo male ana siendo tofauti mene tho na isu wesa da mwe wale ana sio system ne inze anzebe kuimba nota asthma wesaethi wa nungewe marashi kana chao nziala anzebe ni imba ndene na bathekeba the same na alame na allergies ilainge happen now the same na apart from allergies na asia ngawa ya kweba umundu ena munene esu ne change ya muno kese ne na ro nziala anzebe na wese the ne mundu no kongolota na pense itona kutumika mundu akesiania na mauma mimeo maybe through vaccination kwe mawau alama to no sieka na alama na nzanzo na oyu vaccine ya corona kila bandu na amazingly kuma corona yo kana kwa tanzanzo sia kwanye makuya na maole kile kwa ndo ingita kwa kwanye ona na iwe ndo na iwe ene kangwa lakini kaina etho na effect muno kwa nzanzo ni tetha sia muno pe covid bengeta wa influenza isu ni siana ya muno na mawuma mimeo ona ila imwesi integrated katika nzanzo siasiana ni sie ya muno wesethe kana kaina kwata mawau maingi ila kekwena nondo mwe wako mbwa we monzu kwa nzanzo vitamin A boost ya immunity ila inanga wasiana siatwa clinic kwa siendo taisu siebata kwa wima wamwe kwa etho hapa nzanzo hivyo na taisu ya corona the free katika even the dispensaries siebo ando mose nzanzo esu na maende ni quite a lot of misconceptions kana myths ananenda kule ilo wa myths isu ya corona sia hivyo na ando amene tewe atono tetwe kama lai ni sinye kana na bendu gena tweke lai nondo na atoni when dosi tatu na be ndo mata atono nendo to clarify yelo wa be mythie da bo muno na lewa inene wa muno ni aka yelo wa atono nzanzo ya corona ni kuosie ya maybe kutebeka in future no bongo nondo ene se ingi makwatie nzanzo na mena siana na masiaite ona kele from that time kwa iswini lateta myths kana mbano izwe mbano so mbano itedia na sie nzanzo isiembwa si research ti kendo ke kwoso ukyo kotono ando kendo ke research ti na kikoneka keitwa no thwa mundu kwa u apepata wa kutono nzanzo usie mathinasu ni kwaje musiese wa clarify wa yolo nzanzo ya corona daktari tuisonga nambe ni complications siba ila sio kana na mundu kulea kuitwa mawoma mimeo tene ni kolio sio muno pe complications especially kwa siana
kana kethwa especially recurrence ya mauma mimeo tangai na sie na weta bacteria mwaita wa streptococci strain ya bacteria niko tha kwete mathina mango so ila mundu wethwa ena infections ni changia condition ita rheumatic heart disease ila yananga valves siango ukesethia yuthu kuma undu baile na ichangia kwete thina wango pe pata wa mathina metho maitwe na witi ula waile na itasia pe pata wa kumana ni bani bacteria na ni bani virus viruses itumia antibiotics pe mabinda ainge mundu aiguo ka throat aisiamba chemist ayua antibiotics isu ni abuse ya ndawa na kutumika na ino ndawa isu ndina pata katika thina usu viruses iita wana antibiotics kwa hiyo amelia antibiotics ndo wekua we anango ndawa mana ina pata na we create mwe waku wethwa na resistance ya bacteria ila zikakwata kwa hiyo pata wa kumanikana ukasiwe nesa infection ni viral kana bacteria utanathi kwiita mwene kwa hiyo pepata to avoid over the counter medication kana ku self medicate as a tropical so there nasia complications nita rheumatic heart disease ila yananga valves siango kwa hiyo kiu ni kwete thina kila kingi ni ila tuita spread to neighboring structures ukesethia either mundu mbali ngai cause abscess kana muhimu within we bithete katika ilangai so those abscess ni tuona ku develop from infection ya throat na yete othina munene kana ika spread infections to matou ikaete mathina ma kwewa okay kana ika spread to kiliko ikaete thina wa meningitis kana ila tuita blood spread ikaete infection ya ndakame ila tuona mbali ina mwisho munene kwa thayo wa mundu na ila mundu woka awa mauma mimeo mumaita ata na imetha na any side effect ya uiti wayo uiti wa mimeo ipategemea ni chao twethia depending on ni thina mwao kana wetetwe ni chao uiti focus ya ono embani bacteria ina uiti wa antibiotics ethwa ni viral we address the symptoms ethwa ni mawimbu mena operation makaumu amatana nene baka na matana spread na embwane wimbu ipando ni mweteta biopsy kana cytology ukesele biopsy umu ya kwa cytology kana cells ikasiwe kama mikai ni wimbu wa muthemba mo ni cancer kana no ilatita benign tumor wimbu utena mwisho wa cancer kwa mawiti asu ni meka wa procedures usika wa there ni to asate ni chau getete de no ni kanoka sede weight wa welekelwa uthinani utekuitwa kitumbo na daktari tu ya watu sove mawithi lulokonikana na mama tusovie Mauwau amwe trisisi hata ama mimeo aingi maite weno ndwa pollution ya environment bamwe na maundu makonetie maybe andumena allergies maybe siakito lakini muno withia onsebela tu mawithi luloko maito ni ma affect ya muno mekalile yitu ya kila muthenya ni chao kitona kwikwanika no kethia ene ndinamo nimekithia kana surroundings yo nisithi wasima favor chemical chambe utheu webata musongwa isie cleanliness is next to godliness utheu webata kila mundoni whether no utheu amwe twambie na kuswaka kanywa ese ti mayo peke yake ila general oral hygiene kana utheu wa kanywa webata muno wethwa na utheu wa kanywa usethe watia mathina kuswaka mayo keli kwa muthenya kwa chana wiyo patoneka kila kingi ku avoid sindu sina sukali muno inondo isu sia sticky baya memeones itwikale wa bacteria nomba bala ukwikala make sure ndena kito nguta ndilisia make sure sia bangulangwa frequently ngoila sia ukomea na sia ibwika make sure ni sia bwa bindani la ya ile
avoid kwekalia nomba ye staffi ni elemba ye ventilated ndelesia ibwingo wa mothe na ukesere ya likanzebe nikana wisaidi ya bacteria sina mwana wako kugroba undu ila betho abe staffi no wo bacteria si ugroba unde ni na betho abe na mundu either wako wa si kalo bui kwate andu wisaidi ya mwasambaziana kwekala kundu crowded ni kweta mwisho sio mawethiluko na kwekala nombe mwana mundu nyusa skala ni mwisho kwanza kwa kana musiai ainywa skala nukukosea kana undu ila clearance ni wetie ya kemia kwa thambia nzia ya nzebe ni sloya wa ni sioki kwa kana kuka inhale ila sioki we said the process ni slow na kila kemia ki stagnate katika mabui na bacteria yosa mwana wo multiply kwa ukieta ya mathina ma siana sia mabui na nzia ya nzebe kana ya obeba kwa avoid mawithuluko maku mena andu meonywa skala nondo usune mwisho munene maundu ma marashi kwa andu ala mena allergy maela kwa avoid nondo allergy tuma nzia yithwa yibinga na chuki changia muno mathina ange meuka kwa pollution ya kito yithwa ya ni ya shoki na gina mawiani maitu akulatu uthukuma kwe kuma kwena chemicals sieta mathina ta super chemicals sieta wa asbestos asbestos ni muthemba wa chuma kana ti chuma yo bukatikati ichangia muno ku develop cancer kwa ila withukuma mawithukuma muthemba ucio no cio kwezethia ni wekia ila protective gear ya manyu wisethia ni wakunika na withukuma nduna inhale mithomo na polluted elements isu either sio kine kitone wisethia ni wesopia sawa na indi niona ndatika sizo siithela nienda ututavie mundu kusiaisie na ewe na thina wa mimeo wambia twita wa muluku au pata kwisilava kukwatikana kwa ni katika namba ino ya noti monza ina ile tandatu monza 0777 2667 sawa na ni musese mwenda mube mwana kwa kukwatia ni anaitu nitu asome bio muthenyani wa mundi yulo wa mauma muluku na kana ma mimeo na ndo tona kwisia ni anamo nye ni tawa masi wa kitaka tiwanesa